Yan rarah patus Cokor Dewa Putran Sangawaran melinci ring goreng sang Kadi makin raris wetan ring kono Tiosan ring punika jangan lusur kono ring kenistaan kono dia ring ketunan ayah pun raman di jalan kono Subo kapiolas mami nunung tengenang mawas tunyan gelang resih tekan diri di sesana sakewan dan jelas dia mangda pakor coba dewa mak terangga sampudang ususan nasi cering daya diri sarang-sarang lagi Sake wonten yukti kalintang lobo mana titiang ratu duaku mana titiang mangda digelis cokor dewa kena beli rawit ipun beli becol sampun luas seluruh kal tambo mangda pedaging ngoda cokor mangda gelis kena mangkin mana titiang jaga ngurukang cokor dewa pemargi nyalin kayunya meragelis wayu raris perut ampuro di tiang kayun belajar memargi ngomong belajar berjalan nggih bagi tiang tan tiang iring sakewala dengan nggih saking semeng bau matangi sampunang jang meneng diambil pon di tiang bau lagi semangat kayak tenang soalnya pengelis kena oh pengelis kena dengan memargi alon-alon makin kantung lemot cokor ini semang-semangan ini kan terus kita pilih gimana bisa sampun sore jaga teh iki sami jaga lagi udah dia pacang ampuna meneglis kena padahal kadang kokoh congkoran sampun kena kena congkorewo capai bantu aku Cai ngajak ini manying-anying ben kebatok mirip gobone bagus Tom awen ki melaksana sado ngaples nang mekenoh ci malu yadian ki metakon malu kapeng banyak-banyak mirip ban kaden ci gobo bagus seduen bakal ngampil nak liuk seliu-liuna takoneng dheweke yen cara jani bojoke yo
kipok ingeng tiang tekone dini dipuri sarwo pepenyorane mekejang metancop dini kelado gaya apun nih. Aduh sangkalo. Mau balik kliane mau takon. Aduh ya benar gitu. Iklian benar nengorin banyak sing gitu. Nyin dadi klian nang dengawak Muncul perkang ini nyen sejabo aku. Karyo abis ekor ratu pemekas. Sotone abis ekor ratu mekerap kami patut tidak malu. Nikel karyo kerap kameleng nyen. Nyen buen sejabo ido duagung putra. Ido duagung istri sing keniang kengken kan keniang. Sing Adin bener nak man anu apa ada menak duagung istri ini gitu. Sing bakat. Tapi sing bakat tadi buungan. Durus pengerap kami. Duh. Payu bakat sing bakat anak payu atau sakit matian. Jadi ini negah ini negah. Oh, kenapa ngingatin? Nawagang tiniang sane mangkin sampun napak parepan durus sambeli mau ya. Semua pamekas amal ingin ya kerja itu masih aku kenapa ngingat di kengken sing pesumuni Jansing ane istri sopan. ane lanang Nelanang keni antuk ngelinga. Meraso-raso nyen beno. Meraso-raso sapun api. Raso itu dua bong putra rasonya. Paman di subane pada tapak hangkil diajeng gelah dadi mekleteg eling gelah ring sapun api duang dasa tibanane subaliwat mijil gelah dipuri mulut wah haja iadi buncing mijil cokori dia bener buncing gelah mas dipuri sake wala lacur ni tuoi mamoran jelem ngolengah ritat kalau gelah mayusa pitung tiban ni ngiring ke bencingah ya imam moran itu ke di bencingahnya di beten binggi netis angin aris nyeriap pulas ya imam moran ritat kalau ya pulas ada jalan teka ke wala soleh sapun api rupa ni pun nah yang sayang ada sana mode jelag ni ya amun iki benar ini sapun api pun kesauk gelah kepungsang pangsing gelah mapan gelah tan pramesuka paman kesauk jokori dewo benar kepungsang pangsing saja ipun nyau Nandeng awak tudang tuding. leh banuding Ampun nang enten. Tudang tuding itu metegas mencelekan kok. leh banuding tujuh katan lon Ampun nang enten. benarnya batis sama nuding ini rari sapun api mapan gelah tan pramesuka paman di itu lantas gelah man mepelawanan gem gelah pipen yone amis gelah pipen yone kadennya keles kulit pipen yone sake wala nung kali kukun gelah nekat di pipen jelamane pipen ipone bener buang kaso tibanto sinah dikat di pipi madan codet ane codet to bemaling hidup bidan apa aling apa Codet lalin di tiang. Jangan Siro codet. anake codet itu menyen ora. nyen codet Pangan gustikan. Wentan anak codet pipinne. Dani codet Inggih. kan biang ini Kene minyak jalan inggih.
Orene ya unuk. Unuk benone mawe nang cing raos sang codet kene san nyen unuk. Iki sampun abdi. Tugas bener cenik man barak matene lakne sengketo. Oh sakit penyurian. Barak matene sing ada ubat cara jani. Oleh sang subuh sekar, subuh hilang barakne. Libidan kat jarak bakat ango ketul-ketulang matene ni barak. Kat lantas ke pipine obes peceh ni nekat di pipine mawe nang codet nak keto nyen unuk Itu codet kan nih. Ulian tatat peceh. Amat yo galak peceh. Layak pasang peceh pipindane amah peceh. Paman warga. Titiang. Ia nunut duang dasa tibana ni subaliwat presida bandelangan sapan. Mapan merasa ni mirip pejalan gelah. Sake walu paman. Ni ngawat duang sakit kayun gelah. Ritat kalau gelah ada di pondok ini mamoran di pesisi. Malih titiang nak paman. Aja Iadi perot. Ritat kalau ngurukang Iadi melajak menjalan paman. Buen teke jelamane codet toton. Ipun malih raos. Sing ada lem kuat jelamane ini paman. Baosan mangkin. Punatipun. Kecacak gelas ke bayang-bayang kanti ngemasin wek. Lamin gelas sangkanang jelamane ini. Wakuf lugro titiang wakuf. Raso sing ada galah lem buen paman. Long. Sido jangkap sampun bebawasan duwe tunas titiang puput antuk titiang mana. Melingeh cokori doreng kuliah. Bangyang titiang muputa. Jalan yang ngawik. Yang awak jalan yang ngawik bang dewok yang bumi ni. Gelah keburi paman. Main.